Nagasat kinaragsak nga aldaw iti Lunes tayo amin kasaranay. Intayo man ay nagkakisa, intayo man nagpinsan, nga agdaydayaw iti Apo, iti daytoy may katlo at Domingo, iti tiyempo ti Adbiento. Ket kasano nga rod iti panagsagana tayo, iti daytoy nga gaudete wenno naragsak nga tiyempo iti Adbiento. Ket agkay kay sa ating rod, gentay mangpasangbay ti Apo, babaen, iti panakadalos iti puso tayo, konsensya tayo, ken panakapakawan, panakaidawat tayo, kadigiti amin, nga bidot ken basol tayo, ken kuana, ken tipada tayo, tao. Agkanta tayo. May pasayen ti bitsa, bilay ti talo sa nanay, pili abokel, bini apoonan, may tukit luglugar, diso kadagaan, nagrusin, nagtubo, isut pangnamnamaan. Makipaset ka, diag kitakit, lukatam ta imam, itad mo tiyempong, ken bagin ket sumaranay, luawan ka kapsat, basit maaramidan, kini kabaelan, sayang bandong ni kalugaran. Ngarunin tay tarakne, di tay baybayan, tadatay amin intay, pagtitinulungan, masapul at sibong, nabak ng aganagan, kat aduntumet laeng, intay pagraranudan. Makipaset ka, diag kitaki, lukatam taimam, itad mo tiyempong, ken bagim ket sumaranay, luawan ka kapsat, basit maaramidan, hindi ka baelan, sayang bandog ni kalugaran. Ngiti inda panagdakkel, di da nagigidda, numantay nagage, manalo na mangiwanwan, at dalata sakit, ken ruti pagmulaan, naisut mangten, di maliklikan napakaupayan. Makipaset ka, diag kitaki, lukatam taimam, itad mo tiyempong, ken bagim ket sumaranay, luawan ka kapsat, basit maaramidan, dini ka baelan, sayang bandog ni kalugaran. Ngarurag yaman kat Apo, siga at daan, tulungang ni kapsat mo, ang makamkamtudan, saranayan nakakaasi, ken akasapulan, Pati Diyos isut inna,
kaay-ayo ken pagayatan. Makipaset ka diyak kitaki, lukatam taimam, ited mo tiyempong, ken bagim ken sumaranay, nuawan ka kapsat, basit maaramidan, di mi kabaelan, sayang banung ni kalugaran. Sayang banung ni kalugaran. Sayang banung ni kalugaran. Makipaset ka. Bile Titalo Variety Show. Okay, ayan. Naimbag nga oras tayong kasaranay. Naimbag nga bigat. Naimbag nga aldaw, naimbag nga rabii. Naimbag nga parbangon sa di naman ti ayan tayo nga lugar itat nga oras ken kaniktukit sa pela kumata. At da kayo manen makidangdanggay, makiragragsak kada kami. Kasaranay, ayan. Hello. Kumusta DJ Marieta? Yes, Ay ito, na. okay lang, Kikoy. Blooming Siyempre. Nagtumarkan sa amot ti Salon Pass. Haan lang nga sa lumpas, Beshi. Ay na. Kunamsa. Kumusta kay amin at kasaranay nang nangruna kadagiti amin no nakan nyaman di pakadandalo na dahil nga programa tayo. Ay na, kumusta kay amin dita? Pakadanunan na nga ta. Pakadalunan na ingana di gente kusina, ingana ti CR da. Yes. Dumano iti intero nga sa nga lubungan ko na. Kas nakanyag no dadto manog buy-buya na kita na CR. Allah. Nabigpig sa Ano mo bra ang signal. DCR? Siyempre, amomon. Okay, ayan. Itinagan nga ro diti Saranay Worldwide Organization Incorporated bilag tinalo variety show at di kami manen gagayam kan kakabsat no may ragragsak, magidangdanggay, makikat-katawa ka na kayo. Kaya sapay la kumata, dangdanggayan da kami aging ga iti malpas dito nga programa tayo. Ayan, DJ Arnel. Yes, alawayan, kablawan na ngayon, itinaimbag na imbag nga oras yung namin nga sa nga padang asang bayan, ti programa, Bileg, Titalo Variety Show. Kitkas na na ni DJ Marieta, di dagam nga panpanawan, aging gat agnudo, ito nga programa tayo tatangal daw. Yes, okay. Keta, itinagan nga ro dagiti naayat na ano sa pipindas nga director iti dating organization sa danguman sa Bali ni Direk Annabel Wandasan Tulento Hall. Ni Direk, Mati Cardenas Chong. Kaya ni Direk Juicy Bagainche. Yes, sa kita nga ro kasaranay tigi nangi wenno gapuanan ti kaadami nga inaldaw-aldaw nga mabuybuyayo. Ayan, dito'y Saranay wenno bileg ti Talo Variety Show. Ayan, ket pagyamanan mi launay kada kayo mga tita, ket sapela ko mata saan kayo nga maumuma kada kami. Ayan, oray no kasano ti kina. When okay lang mauma kay ti karobayo basta kay maropa ti ropa mi. Isupay when okay, keto. Itinagan nga ro dagiti naayat wenno kasaranay tayo tinaduma-duma nga lugar na duma-duma nga chapters. Okay, kami da Saranay Bileg Worldwide Chapter dagiti Saranay Bileg Worldwide Chapter ni Pres Randy Tolento, Saranay Bileg Kuala Lumpur Chapter Directress Cardenas Chong, kasapay met Saranay Bileg Malaysia Chapter Chapter 1 Ma'am G Balangatan Almuete. Saranay Bileg Kuala Lumpur Chapter 1 ni Pres Janet Corpus. Kasapay Saranay Bileg KSA Chapter Ma'am Sir Eversol Ma'am Eversol Sinad. Saranay Bileg Lebanon Chapter ni Ma'am Annabel Battad. Saranay Bileg Riyadh Chapter ni Ma'am Maribik Oandasan. Saranay Bileg Riyadh ay Singapore Singapore Chapter 1 ni Ma'am Jonalyn Obejas, ni Saranay Bileg Singapore Chapter 2 ni Ma'am Marites Abon Baliked, kasama ni Saranay Bileg Ilocos Sur Chapter ni Pres Pelik Rego Jr., Saranay Bileg Macau Chapter ni Ma'am Jane Molina, Saranay Bileg ni Taiwan Chapter ni Direk Juicy Bagainchen, Saranay Bileg Italy Chapter ni Pres Venus Rabang, kasapay met iti Saranay Bileg Barcelona Chapter ni Ma'am Veronica Peralta, kasapay met Saranay Bileg Madrid Spain ni Chapter ni
Sir Billy Isidro, okay? Yes, sa gitang arod kasaranay, dagiti kasaranay tayo tinaduma-duma mga chapter sa duma-duma mga lugar. Ket dawaten mi nga roden nga amin nga presidente ket ayaban yon dagitay members yon tapno adado tayo metlaeng nga agdadangkay agraragsak iti daytoy nga oras ken kanito kasaranay. Ayla, tawagan nyo idan, taumay dameten Share, makidangdangay. Ket dawaten mi meten nga i-like and share and follow our page Saranay Worldwide Urig Bileg. Ayan. Kahit pagyamanan tayo mga dagiti sponsors iti dayto nga programa Bileg Titalo Variety Show iti bulan iti December ni Direk Annabel Wandazan Tolento Hall, Direk Madi Cardenas Chong, Direk Chusi Baga Inchen, Mami Vina Delizo, Ma'am Laura Belbazan, Ma'am Wenopres Benos Rabang, ayan, Jane ni Ma'am Jane Molina, Kuala Lumpur, Malaysia chapter, Singapore chapter, Ma'am Emma Cambe, Ma'am Edna Bravo, Sir J. Philip Mina, Ma'am Mary Jane Salize, Sir Efren Saligumba, Ma'am Lourdes Romero, Kenti Barcelona chapter. Ayan, dagiti nga ro dagiti na ayat nga sponsors, ken na ayat nga mangtultulong iti daytoy nga Bileg Titalo Variety Show ket pagyamanan mi unay Apo, kada kayo, may karkari kami nga... Suportaran nyo. Yes. Yes. Thank you very much. DJ Arnel ko. Sabay na kumatati kayo nga mga Maglaki din, tagsip-pasipaw. Yan. Apo, Diyos ko, wenla. Yes. Keta, yan. Anapay. Alang nga roten, DJ Marieta, DJ Kiko, hintay nga roten neten, awisen timatang dagiti saan pa nga nakamiyembro iti Saranay Worldwide Organization Incorporated. Tumay kayon, gagayam ken kagamsada, makimiyembro kayon dito, itapno iti kasta, ket iti masakbayan niyo, ket masaganaan niyo. Aglalo no dumtengton dati gundaway nga dakay iti sumina, wenno, agpasina Pasina. kadagiti ipatpategyo iti biyak. Ay, Dito'y secure na secure kayo kagayam ken kagamsat, tandaan tayo iti nakarestro iti organisasyon tayo iti Saranay Worldwide Organization Incorporated at daan tayo iti papel iti SEC wenno di jay Security Exchange Commission nga kunadaken dito'y gagawin kang kamsat iti beneficiaryo ket unlimited taoray no mano iti kamsat mo mano iti anak mo ayan maikirin na kita ken syempre Oray no sa dosena, Ape, oray no lima mabalin dosena. niyo, oray. Baglaki din, baglang din kang ganit dinamangan, oray manubate asawa. may salaeng Ay, may sadya original. Jay la original. Ay, talaga, man. Wen, kasi laeng. Hanga kas na dyan, duma nga may salaang ti beneficiary na. Nasakit, Wen, makapasakit, tinakam no kas May dyan. sa tututu ako na no, kwan sa maximum dan sa lagitan logit at dumang organisasyon. Yes, ngam dito gagayam ken kamsat ket Unlimited. Bueno, unlimited nga mga karaman dya kabit Ngem no anak tiruar. Mabalin basta Mabalin, napagkakitaan na yes. papel. Yan, yes. Basta na pamaniknek. Siguraduhin nyo putot yo tiruar day jay. Well, La, Kikoy, dati putot mo tiruar mo. Kajay, o nagtigay karamba. Ore si ka DJ Arnel, iruar mo. Nakita. Naya po. Awan pa ilat putot ko tiruar ng kasnat na planok sa sika. Ah? Supay dya pinipisyaryo nung Ay na. Diyos ko. La, Ne, ang buy-buya tata, Veronica, buy-buya. buy-buya ka. Hamon to nga may sonsunduan ng bam tatamagmag na nga Bagbag gawid. nanton. Awan, nakamute niya cellphone na nananggag. Agboy-boya lang. Ayan. Okay. Okay, kasama etnog, birbiro kayo may tinapintas at travel agency. Biro Yes. ay ngiti. Venus Rabang Travel and Tours. Okay, ati Ben Rabang Travel and Tours, ijay na kada kayo. Dagiti sumagana, dagiti serbisyo, kas kumay. Tour package, Hotel accommodation. group tour, Airlines ticket. tour guiding local and international. Na kayo pa yung mga paaday. Tibukod yung travel and tour Wow, business. manapin at sidetan tour sa pangalan sa Pero yung ganyan kagsanta gayon. DTF na ka na. Press, Venus Rabang. Weno ni Benz Rabang, weno ni Pres Beno Salas Rabang, iti Italy Ay chapter. na, nakapinpintas Ayan. deta ang travel agency. Biro kanyo lang tinapintas nga kinukwa ni Ma'am Venus Rabang. Ito naman pantay actor di ko di Baluarten. Sa pulam Kaya tuition ko, na. kaya ko. Ama, Sa ito yung pulam actor di tuition na. Baluarten. Tawarin mo hotel lang, ang hotel kag dyan. Kaya tiyabay iti tigre. Isopay Aban- Ayan, okay. Mang ipailayawan nga ro diti Sonsonata, mga kasamang DJs.
ngairidep kapuken ka. Isot ng pabangon kaniya sirag sa tuibuso gagawin lagi mo sapay kumauwi ako tali akibus na ito'y raksak ko no dumteng tuti kanagyo panaganti puspuso kasla gloria tinak na tukno kaput arapaap ko. Bilik Titalo Variety Show! Nagpapatanyak ngairidep kapuken ka bayat kaltang tirabi awan sarday arapapu jakman adlaw managlawas sidi oras arana artibigbigan isot ng pabangon kanya sirarag sa tuwing puso kapun samit lagi mo sapay kumauwi ako tali akibus na ito'y ragsak ko no dumteng tuti kanito panaglantit puspuso kasla gloria tinak na tukno kaput arapaap ko kasla gloria tinak na tukno kaput arapaap ko. Ayati ka sa pulang mang parang sa ay tarik na ijam tay aging kukuna aging papakibon aging papangina isabat-sabat tarik na ang urayawan bitsura na nuna pintas di gandat na mangilong awan kat kinaamay may sa pirit nagati agindi rigti napili nang runa nudi ka matagtagari masayangin tabagin kasikat maperdi laglagi pemawanti umuna ang babawi kanuitan ng kagaganusam ipakat muti kaya't tay tarik na uray pubreno na badang uray pugot nuna nakman ginatilman ken saan lakit unay abang bangutan piririt pipiririt piririt pipiririt narigati mabaakan narigati maawanan arigmut pataw nga agkatang-katang agayat kaitan tato maraman ang ragsak tibiyaga na kaiparswaan musika tay napili unay pagsak muntuti na kaay bugbukod muntot liday ay adwa sensen na ay sangsangit mutgas ta unay kinaawan kataktakunay nay piririt pipiririt piririt pipiririt narigati agin didi narigati napili nang runa nudi ka matagtagari masayangin tabagin masikat maperdi laglagi pemawanti umuna ababawi nuti kayat mo habang tungpalan ketay baknang aduti dolyar na adipen kat bugtang bugsang nudi mo punta-puntaan ugali na ken kanawyan hayasikan tupay nga agula-ulang piririt pipiririt pirit pipiririt awan serbi kinabak ng awan ayat amarik nam langam tut lusyang luwam madangandanga ang ismot agkakamakampat kun naktap nun di ka mailaw-lawan uray sino basta na puno mangipaay ragsang kunay nga umno dilakit di manglukluko dilakit di nabisyo syutem lata awan adu asao
Piririt, pipiririt, piririt, pipiririt, narigati akin didi, narigati napili, nang runa nudi ka matag nagari, liangin tabagi, sikat maperdi laglagi, pemawanti umuna ababawi. Masayangan tabagi, sikat maperdi. Okay, titingin sa natin may sagsagot ka niya, Mami Erlinda Fernandez Zelaido. Ayan. Okay, sumala tayo. Kasaranan ni Pauluan Nueno. Idauluan ni Mami Erlinda Fernandez Zelaido. Lulong ka, init kay daya, malaglagip ko, din ka itigaya. Takas ka man, latay na ipinta, dito'y panunod ko, na agrayo dita sa diya. Numapagpalit mo a diamante, jay bukel, isa lamagi. Ay when manong, jagot na kita mangyawa, ken kaday tuy bagi. Numaubon mo, jaya dua bit-bitwe, kas kasuka, tuy puso ken nakin. Ay namanong, huray di ka nagar-aram, siya ki mangibaga, asikat ay ayate. Siguro na kanya kapag datuna, laglagi pem asikatay kapat, gandito'y biyag ko, ingat kanibusana. Lumatiliw mo at apngal mo ken, kasi regalo nga inakabalbalayen. When manong sikatay nagsuruten ng pangkitungpungan, kapintinungane, gem nung awan, matungpal mo, kadagito nga iyar-areng engko. Sabay kumang, tang awan paspasul, kuno daytoy aya, et ikitakit ko. Sabay kumang, tang awan paspasul, kuno daytoy aya, et ikitakit ko. Kitalo Variety Show! Yes! Ayan! Dagit ang arot ka sa ranay. Dagit sa magmamanong akan kanta. Ngay paimi kata kayo. Katawadan min nga. I-like and share tayo ito nga programa tayo ka sa ranay. Tap na dado tayo metlaeng agdadanggay. Agrarag sa kitiday ito nga oras. Ken ganito. Ayan. Share na po. Thank you so much. Okay, kaplawan tayo man nga dagit madamang agbuy-buya ni Ma'am ba to? Yes. Ma'am Nirlin Abad. Ayan. Kay Tita Madi Cardenas Chong. Hello. Good noon, DJ. Simbag ng oras sa'yo, amin. Awan labas ako ng Tita Madi. Hello, kasaranay. At Merry Christmas to all. Yes, Ma'am. Advance Merry Christmas. Hello, Mami Rose. Ayan. Welcome home po, Mami Rose and Daddy Thomas. Ayan, enjoy your vacation. Kaso naka-quarantine, ay na. Okay. Ayan, i-enjoy nyo na lang po, Mami, Daddy, pag tapos na yung kwan. Pag makagraduate kayo sa quarantine. Ayan, 14 days pa naman yun. Ayan, hello mga anak na imbag nga aldaw yung amin watching you from Santiago, Ilocos Sur. Ayan, hello Mami Rose, Daddy Thomas. Ayan. Kaya Sir RJ Alcantara, pa-shout out po more riders Ilocos Sur yan, biyahero. Not babaero. Ayun na. Hello, Ma'am Chi Alejo
Alejo Balangatan, Almuet. Hello mga kasaranay. Happy watching from Malaysia chapter. Hello si Mito watching from Rusi. Yes, lapat pagkukap ko nga. Kay Ma'am Miran Talayo. Ayan, thank you so much. Kay Oliver Alvaro. Naimbang nga sa amin kasaranay. Kay Ma'am Arlene Fernandez. Ayan, naimbang nga malam yung amin, Ma'am. Amin ko na ni Ma'am Miran Talayo. You are watching Bilag Titalo Variety Show, Sarani Worldwide Organization. Thank you so much to all viewers. Ganana ni Tita Matt, Gardanas Jong. Uray din no. Ganana ni Mamir Antalayo. Ayan. Hello ka Saranay. Naimbag galonas yung amin ka ni Ma'am Chudora Kumlat Ortez. Ayan. Kaya Ma'am bueno, Sir Peria Brian, pa-shout out. Sir Richard can teamwork Riders Ilocos Sur Chapter Ken Tiwafu nga presidente nga ni Sir RJ Alcantara ken agdagiti nagogwapong officers ken members ken napipintas nga lady riders kanana. Yes, thank you so much Sir Peria Brian. Hello ka dagiti talong at napipintas nga directress tayo. Isuda Ma'am Annabel Wandasan Tolento Hall, Ma'am Madi Cardenas Chong ken Ma'am Josie Bagainchen, naimbag nga oras sa'yo amin kasaranay. Happy watching. God bless us always. Happy watching from Malaysia chapter. Ayan, thank you so much po. Happy watching Kapsat Rose Frando. Happy to hear your boat there in Santiago, Ilocos Sur. Enjoy your vacations. Keep safe and God bless. Kanana ni Mami Arlinda Fernandez Zelaido. Ayan. Hello kay Ma'am Andrea Sarmiento. Kay Ma'am Chigaro Corpus. Marieta GNL and Kiko. Happy Monday na ni Ma'am Chico. Si Malagutan. Thank you so much for watching. Happy Blood Monday ka kayo. I'm Bilabi. Gantamati. Karna Song. May Christmas mga kasaranay. Mag-G. Alejo Bangaran. Alwere. Ayan. Ma'am Juicy Bagaw. Watching from Maui, Hawaii. Ayan. Thank you so much po Ma'am Juicy Bagaw. Ayan. Kay Ma'am Amelia Rabino. Watching from Surrey. Ano to? BC. Ano ti BC? DJ Arnel. Okay, you are watching Bilag Titalo Variety Show, Sarani Worldwide Organizations Incorporated. Thank you so much to all viewers. Ayan, naragsak nga Paskwayo amin. Yes, Merry Christmas Tita Annabel, Wandasan Tolento Hall. Happy watching po. Happy bless Monday mga kasaranay. Keep safe always. God bless. Kanana ni Ma'am G. Alejo Balangatan Almuete. Ayan. Kay Ma'am Miran Talayo, naragsak ka Pasko amin. Tita Pinas, God bless you always. Kanana. Ayan. Thank you so much Ma'am Miran. Kay Sir Rodel Kirit, request ko man, Payat Agor Orayak, Advance Merry Christmas, Temor Power. Anati Orayam Rodel. Ayan. Thank you so much. Pakishare naman ading ko. Thank you. Watching from Sulano, Nueva Vizcaya, ni Ma'am Remy Purisi Malaguitan. Ayan. Happy watching ko, Mother Filipa Portuguese Madriaga from Hong Kong and our new viewer, Elizabeth Daguman from Barcelona. Welcome to Saranay Show, Kanana. Yes, thank you so much, Mami Erlene Fernandez Zelaido. Hello, Ma'am Marian Dato. Ayan, happy watching po. Kay Ma'am Mir Antalayo, kay ayan, mensahe ni Ayat Maria Tarafanan. Thanks, darling. Love you, kanana. Awanak man. Isa dagin niya. Api ya, ma'am. Anak ti mensahe ni Ayat Ken ka. Happy Monday to all DJs, KKJ, to our 3 directors, and to all Kasaranay worldwide. Enjoy watching ko na Ma'am Corpus Janet. Yes, ni Press Janet Corpus. Ayan. Kay Ma'am Remo Atse, happy watching po here in UAE. Request ko man tayo. Agurayak, Madam Marieta Rovanan. Thanks po. Yes po, later po, Madam. Watching with you ko na ni Ma'am Eva Vasquez Carino. Ayan. Kay Ronaldin Ogana. Good afternoon. Hello mga DJs. Happy Monday. Yes, thank you so much. Ayan, kay Ma'am Mila Tugano, thank you so much for watching. Kay Ma'am Minda Rebolio Merabil, kay Sir Rudy Hufano, watching from Hong Kong. Ayan, maraming thank you po. Pa-request man, J. Duang Amita Pusom, DJ Marieta, kaning Sir Benny Aninag. Yes, sir. Kakatahin ko po mamaya. Ayan, para sa'yo. Okay, kaya thank you so much, DJ Marieta. Agsala tayong aruten, kasaranay. May I dance with you, Kikoy. Ganana ni Mami Erlinda Fernandez Zelaido. Ayan.
Hello mga Tres Marias, Director Annabel Wanda Santolento Hall, Mati Cardenas Chong, Josie Bagaing Chen, Merry Christmas everyone. Kana ni Ma'am Chigaro Corpus. Kay Ma'am Joy Carlos, kay Ma'am Merly Mina. Yan, thank you so much. Okay. Kay Ma'am Vicky Rosales, happy Monday ka sarani pa shout out Rosales family from Baguio City. Pa-request man DJ sa My Love Will See You Door. Yes, Beshi Roger Versa Rabino. Hello kay Ma'am Merly Mina, watching from Hong Kong. Watching from Hong Kong din kay Sir Rudy Hufano. Ayan, kay thank you ka na ni Sir RJ Alcantara. Hello mga kasaranay, nimpagalaw tayo manin. Mga kasaranay, just nagina tayo ang one labas na advance Merry Christmas to all and Happy New Year to all. Kastamit kanya yung DJs, Ma'am Pretty Marietta Rafanan, Ken, Ma'am Jane Kitabuyo, kastamit ti KKJ family. Hello kasaranay. Hello kada kayo amin. God bless us all. Happy watching from Hong Kong. Ayan. Na all kanana ni ko Sir Peria Brian. Hello kay Ma'am Mary Jane Pinto Habab. Pa-shout out Pinto and Habab family kasaranay. Request kuman. Long distance nga ayat. Kasaranay ko na. Yes, ading madamdama. Ayan. Hello Ate Maria Rafanan ko ni Ma'am ni Sir Hildy Surafanan. Agpugso-pugsot. Api nga tata, agpugso-pugsot. Agpugso-pugsot kano manenday tay kwa tayo. Baka nakasut man signal mina. Anak kati agpugso-pugsot tita Annabel. Dati audio tayo no. Dati signal tayo. Mentita. Ayan. Agputed-puted kayo, DJ Marietta. Ala, pacheck naman. Kikoy, pacheck naman yung signal natin kung ano, okay ba o ano. O yung audio. Hello, idol. Request ko man dyan, if tomorrow never comes, salamat, miss you all. Okay. Pa-request Ate Marietta, napnapanam. Ate Marietta Rafanan. Ganana, yes. Hello kan Ma'am Andrea Sarmiento of Alakapan. Agpugso-pugsot daw. Ay, hindi. Yung audio natin. Aggaral-gar sounds. Kunapay ni Press Janet. Ano na naman ang nangyari? Ano man ang mangyari? Di ka namin kayo iiwanan. Ay, nakapsot signal daw. Ayan. Good PM, Mari. Great command. Angelica Rapanot. Honor of Modernata Furniture Shop. Thanks, Mare. Kung agnanayon nga i-attend ka, thanks. Yes, later. Ayan. Nakapsot signal yung mga DJs na naman. Again and again. Next, signal ka naman yung ayan mo. Ding tabuyo. Nakapsot ka naman signal ka dati. No, agvoted. And wait, i-kukatay basit. Okay naman ang kwan ko dito. Ayan, hintay man nga rod mang ipaay iti sonata. Okay, dito nga sonata ngayon may sagsagot kenji nag-request si Sir Benny Aninag. Ayan, i-shout out mo dagi tayo new viewers. Nga inkabil ko dita ko nana ni Mami Erlinda Fernandez Zelaido. Yes, Mami. Na-shout out ko na po. Okay, para kadagitay. Ado, ti ay ayaten na. Kas kumakin ni Jabar. Ay, sige, Mami. Sige po. Iyawat ko tuwing napuno nga ayat ko. Awan sa
akasta kamet kaniya ngemitili ko da lip-liputan na ay na nasakit met pinamati na asyak laeng di tanake Namati ka, Mart. ngem gayam ta dua kami apat-pat ke Pasit pa'y lakit di ata dududwa kayo. jak maawat nga dain ang kagudwa di ta puso kenrik na hinalilaw mo daytoy puso ulbud dayta apan na gayan siksikan laeng ditoy kaungga gayam di ka met mapukutan repenge aguraen ka tainan lilaw na lima kami Ano timado kayo? ngain ka ay ayate aroy ayan happy watching po sa new viewers natin si Ma'am Vilma Castro of Sidel, Gemma Apolonio Apelin from Malaysia, ken Martina Guerrero from Hawaii, thanks ken maragsakan na taaduda nga agbuya kadagitoy panang-share ko kanana. Ayan, thank you so much, Mami Erlinda Fernandez Zelaido. Pinamati na asyak laeng ditang nake Dapat man alam daras ka Aroy. mga pati. ngem gayam ta walo kami apat Pag kurang pa ilang upat na ikay. Yung walwalo. jak maawat nga dangin na kagudwa di ta puso kenrik na indalilaw mo daytoy puso ulbud dayta apan na gayat siksika laeng ditoy kaungga gayam di ka met mabukutan repenge aguraen ka ay nalilaw na ato kami ngain ka ay ayate ngain ka ay ayate okay, dito sa marunong nga sonata kita para Kenji nag-request. Ayan. Okay. Okay, dito nga sonata kat para katigitay. Adda iti ur-urayen na. Ayan. DJ Arnel, dakat ur-urayen. At kanot nagpapauri dita. Ay na. Dinteng mane iti sarda ur-uraye di sasangpet mo. Kaano nga ta ubiyag ko mailiw akong bara ni agek mo. Nadagsentin marikrik na gaput na laus nga iliw kukenta tantanawagan ka abay titawa bare mapasang
aguraya biyak ko aguraya kinsasampet mo maladingitan unay tuy puso gapot ka awan mo sibay ko aguraya biyak ko aguraya kinsasampet mo maasyan ka kati kaniya rin nabiinga aksang samita isagot ko man day tang sunata ken ni Erica Joy of Froilan from Bahrain. Kunana ni Ma'am Marian Dato. Ayan. Urayan da ka Marieta Rafanan. Kunana ni Ma'am Marian. Ayan. Dimteng manen iti sarta ururaye di sasampet mo kaano nga ta ubiyak ko mailiw akong bara ni agyak mo nadagsentin marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bare mapasampet ka aguraya biyak ko aguraya kinsasampet mo maladingitan unay tuy puso tawang mo sibay ko aguraya biyak ko aguraya kinsasampet mo maasyan ka kati kaniya rin ang inga aksang samita maasyan ka kati kaniya rin namin inga aksang sangita. Okay. Ladies and maroon mga sunata kita para kadagitay ada iti ka LDR na yan long distance relationship para kadagitay agiin na yan ayat nya DJ Bar Arnel. Dagitay agayan ayat nga ta iti adayo. Wen? Kita ginat dayo. Dagitay agin na yan ayat nga agiin na dayo. Idamit amuno kaano tanto ngagkita. Wen? Dati agin na yan ayat nga taga Santa Catalina ken tagabigan adayume dayjay. Dati tagabigan nga di dati tagabigan ken DJ di Abra di Tilocosor di Jemet Abra Jemaisa. Supay Di namit amunan niya mapaspasama. Apo, ayan. Api ngamin. Api ngamin nga dakas jay. Sana oil. Kumusta ka kadin itan biyak ko. Okay lang. Siya kadipa. Siyempre naman. Di malaglagip mo sana o. Musyak man bilang ikas mo damagin sikat ina arara paape Nasyang tito'y awan pagdanaga. okay ka lang Kasar sarita daytoy ladawan ket kada awag mo tuy
cellphone ko isut dengem daytoy parukong ko nagrigaten long distance nga aya iten na tiiliw ken panaas narigat ti oras nga aglabas gaput karayo adi mangipapas alawen agan anus kau biyang ko hidayal mo daita cellphone mo rantayan na iseggaken sumno Nasiksikala inay-ayan ko riribok talaga dahil Jabar ay adayo ka dito'y arpa kasla asideg ka latta kaniya katay tatimik mo no mangigang umanayen tungo aliw-liwa tay dingin tugot ko asa bata hinikuta awan ti mulit na di puso no gaya maulila at adame niliw na kensega nagrigaten long distance nga kaya iten na tiiliw ken panaas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi mangipapas alawen nagan anus kau biyang ko hidayal mo dayta cellphone mo rangtayan ka iseggaken sugno kasiksikalan inay-ayak ko nagrigaten long distance nga aya iten na iiliw ken panaas naginan di oras nga aglabas gaput karayo adi mangipapas alawen agan anus kau biyang ko hidayal mo dayta cellphone mo rangtayan ta tiseggaken sugno nasiksikalan inay-ayak ko nasiksikalan inay-ayak ko Pangit din sa marunong ang sonata kaya may sagsagot petlaeng kenjay nag-request ayan para kada kitay agbirbirok na sa dinuman iti pagbirokan da para kada kitay agbirbirok pailaeng iti kaayan-ayat da kasta kano kini Jabar agbirbirok kano pailaeng Madam Gemma napnapan ng apay itakalang nga para sinapsapol ka ngimpi ka man lamang kita imanaw ka imbatin na nga ang may maysa
Anya di mo kinaya wenong in ka kinagura. Napnapan ng hapay itakalang nga agparang. Sinapsapal ka ngimpi ka man la makita. Timanaw ka imba tinag nga agmay maysa. Anya di mo kinaya wenong in ka kinagura. Nauma ka din, taapay akasta ka, jaka din na pateke ka. Naragsak ka din, tadinak makita, minamaag nga ayat, hangangawasan sarita. Napnapan ng hapay itakalang ang parang. Sinapsapal ka ngimpi ka man la makita. Timanaw ka imba tinang nga ang may maysay. Anya di mo kinaya wenong in ka kinagura. Naumaka ka din, taapay akasta ka, jaka din na pateken ka. Naragsak ka din, tadinak makita, minamaag nga ayat, hangangawasar sarita. Taapay akasta ka, jaka din na pateken ka. Naragsak ka din, tadinak makita, minamaag nga ayat, hangangawasan sarita. Taapay akasta ka, jaka din na pateken ka. Naragsak ka din, tadinak makita, minamaag nga ayat, hangangawasan sarita. Okay, another requested song. Ayan, para kadagitay agnanayon, di pa nagayat na. Ada ba kasjay? Ada may kadikasjay DJ Arnel? Forever nga kunada no ka. Kit kunada met kami nagdidadoma. Walang Walang forever. Tama ba yun? Walang forever? Meron naman yata eh. Meron kung gagawin nyo. Oo nga. Lipaten kan ti kunakngem saan tana iruam kaya anay sang-sangayan ayat kinali kagumang naipaay mo tudlo pagkaragsakan urayawan ka malaglagit ka dagidila dawang inak makit-kit
kita. Dagiti naruay nga inangawta, tumren lulwa, tunggal mapanunod ka. Hagnanayo nga ay ayaten ka, ipat patiken putno adungdungwen ka. Uray pa'y nuimatayo ka, imanaw ka, hadi nagpakada, magudas man ay tulbiyang ko, agmay-may sa kato'y puso. Laglagit ka, dagiti ladawang nang makikita, dagiti naruay nga inangawta, tumren lulwa, tunggal mapanunod ka. Hagnanayo nga ay ayaten ka, ipat patiken putno adungdungwen ka. Uray pa'y matayo ka, pimanaw ka, hadi nagpakada, magudas man ay tuibiyang ko, agmay-may sa kato'y puso. Hagnanayo nga ay ayaten ka, ipat patiken putno adungdungwen ka. Uray pa'y nuimatayo ka, pimanaw ka, adi nagpakada, magudas man ay tuibiyang ko, agmay-may sa kato'y puso. Hagnanayo nga ay ayaten ka, ipat patiken putno adungdungwen ka. Uray pa'y nuimatayo ka, pimanaw ka, hadi nagpakada, magudas man ay tuibiyang ko, agmay-may sa kato'y puso. Magudas man ay tuibiyang ko, agmay-may sa kato'y puso. Ayan, dagita yung request nga duma. Okay, pa-shout out man DJ Marieta para ken Apo Vice President Evan Balada. Dayan, get well soon Apo Vice President. Keep safe always. Ay, Apo Ma'am Evan Balada. Dayan, get well soon po.
Yaho na dito nga dyan. Agan an sa darling, an talayo, yan. Adaak lang dito'y hahaha ko ng Tita Madi. Yes, ayan. Okay, galing mo talaga, Idol Marieta. Kung na mga Filipina, Agustin, thank you so much po. Dahil daw na yan, anya ayat, tiginura bueno, anya, tidi mo kinayat, jakman amo ma'am ate Ems, aping amin. Ayan, kay Ma'am Mila Tugano, ayan, one of my favorite song, basta sikat, timang kanta DJ Marieta. Ayan, thank you so much Ma'am Joy Carlos, ayan. Afay, napanam, obiyang ko, kunana ni Tita Madi Cardinals Chong, ayan. Thank you, Press. God loves me. Kunana, no worries. Ayan, okay. Kay Ma'am Evelyn Baladan. Ayan, happy watching. Ate Bina Delizo and Comadre Erlino Fernandez. Alito ka na ni Ma'am Felipa Portuguese Madriaga. Ayan. Ayan, get well son. Vice President Evelyn Baladan. Happy watching. Kunana ni Tita Madi Cardenas. May saman nga kanta, uray anya nga kanta, basta si ka Madam Marieta ti agkanta ko na ni Ma'am Ate Ems. Sige po, isagatan kanto ti kanta Madam Dama Ma'am. Ayan, okay, kay Ma'am Edna Bravo, dituyak lang, Malaysia DJ Marieta. Ayan, Ma'am, asidag lang, madanon da kantud ta. If God's permitted, ayan, di ba? Pa-request po si Siwit ko na ni Ma'am NJ Madrid. Ayan. Sige po ma'am later. Kakantahin yan ni Jabar. Meron forever o meron daw forever, DJ Arnel. Yes, Totoo ba yun? Meron ba? Yes, tulad ng sinabi ko, kung gagawin mo, meron. Ikaw may forever ka? Meron. Ay, Kung gagawin talaga? ko, oo. Talaga? Gagawin ko at saka gagawin niya. Sabi mo kanina. Walang forever? Walang Hindi, forever kung sabi mo walang kanina gagawin. maghahanap ka. Nang forever? Ay na, Diyos ko, aya. Madanaga na. Veronica, buya ka. Outside the Colombo, madamdaman ni DJ Arnel. Agbuy-buya na iso na saan nga tingdengag. Ay na, Diyos me. Ayan. Hello kay Ma'am Lilia Piano. Ayan, happy watching from Macau. Tarong at kamatis na lang forever ngayon. Kanang Tita Madi, DJ Arnel. Tarong at kamatis na lang. Pati kamatis, tita, hawan sa forever ron kasi kwa. Nakangingina. Nanginan. Nagngina na, Diyos ko. Ayan. Awan ti forever ate, ay na. Diyaan mo, awan masaok, yung madamakunak. siguro din na pala nabirukan di forever na dahi tayo isong ibaga ng awan ti forever. Anak, anong kunada, Jabar? Ni Kikoy, awang ka no forever na, kunana. Agbirbirok ni Kikoy, tika forever na. Ana, ay na, Diyos ko. Ayan, meron daw forever mga iba. Marieta, when the mixer. Ayan. Mami, on the way pa ilaing. Ay, ko na ni Kikoy ket ko ah. Haan ka no nga mamati ti forever ng destiny mamati. Ay, yes, Jai. Yeah. What is the difference of forever and destiny? Tirigat na tatakikoy. Spell destiny. Tirigat na tatakikoy kasanon no di mo masapulan kay destiny. Di awam met lang awan. Iso mo lang iso. Hindi ka noon nagtikaserola. Ay na, Diyos ko. Ayan. May forever mga kakabsat. Depende sa tao, dayta. Tiwala lang. Ayan. Sabi ni Ma'am Ate Ems. Hello, Maring Vina Vidalizo. Happy watching ko na ni Tita Mats Cardenas Chong. Ayan. Okay. Kay, ayan. Kat no sumangpet ta mixer, tap no mayat ti pag nagpagbuya when no pagdengeg dagiti viewer kanana. Mami on the way pa lang kasi agapo isona mixer DJ ko Cebu City. Ayan. Hopefully sumangpet deto yung week mami. Ayan. Thank you so much po. Okay, pa-shout out na ko Kuya Jabar. Thanks po. God bless us po ko na ni Ma'am Karen Pantalyon Pakiding. Ayan, hello Maring Mads Cardenas Chong. Happy watching ka na ni Mami Vina Delizo. Ayan, pa-request po si Siwit. Yes, Ma'am MJ later po. Happy watching my cousin in Lote, si Ragasa. Kunana, ayan. Okay, kuna ni Mami Vina Delizo.
I miss to hear that song. Agnanayon ngay ayaten ka na ni Ma'am Lloyda Tabihe Domingo. Thank you, my dear Erlinda. Marieta anak pa request. I Can't Stop Loving You para kan Dadim Thomas. Yes, mami. Kakantahin ko po. Idol request man sing-sing ni Ayat. Yes, ma'am Filipina Agustin. Yes po. Thank you, ma'am, kanan ma'am MJ. Ayan, mensahe ni Ayat Marieta Rafanan. Yes, ma'am. Damdama sumaronon to. Best friend forever, adda. Depende. Meron naman kasing mga kaibigan na palasobas. Diba, Digi Arnel? Meron ganun. Oh. Yes. Yes. Yan. Ay, nako, Diyos ko. Idol, okay na ba dyan sa inyo? Ma'am Filipina, hindi ko lang alam kung okay na ba doon sa sa norte. Pero nakaroon sa gamin pa lang di norte, ma'am. Kasi adoti case da jay lawag. Ayan. A request man please. Taiman best friend forever kay Ma'am Lloyda Tabihe Domingo. Ayan, yes po ma'am. Kay Ma'am Jem Rabe Barizoro, pa-shout out po to Sir Alden Baldos of ISCC. Kanana, yes. Hello po. Ayan, pa-shout out man ti Teamwork Rider Family, ma'am. Ken Madriaga Family, ti Kabusligan Bantay. Thank you, ma'am. Kanana ni Ma'am Richie Madriaga. Ayan. Awan forever pero may together. Together again. Iaplak muntay kami. Dahil na siguro dahil ibagbaga ni Kiko, nga destiny. Katipon na dahil ta together again. Unggarod niya. Iso nga destiny kung kuna na ta. Dahil ta di ko, sapsapulan together again. Na? Tirtiraan na kapasango. Di mo malikot. Di mo kayamanan tapasango pa ng tirtira kang mapalikot, makabalas ka na pa. Apa niya pa nagkikitam kanya Ang ka nga makita. lonely table. Ang ka nga Lonely makita. table, kastanting aring ko, pinanawan da ni Kikoy. Ay, si kanang panaw, kasjay. Ay na, Diyos ko. I have you, Marieta, please. Yes, mami, kakantahin ko po. Hello, DJ Marieta, request nakman. Si Kalaeng po, si Kalaeng. Ano, hindi si Kalaeng. Awan tuloy na. Si Kalaeng po, kunana. Thanks po, ma'am. Ayan. Kay Ma'am Jonaline Obejas, hello po. Nasa umon DJ Marieta nga at the best friend nga makun ko na ngem Oleg met gayam. Yes, mami. Talaga agpaypayso. Hi to all best ko na. Hello, Gigi Matriaga, Dennis. Kumusta ka? Beshi Wap. Pa-request din po, Isem, ma'am. Okay, kantatapay nga ro dagiti request sa tanto ko, Depende, idol, kasi maraming kaibigan na plastic. Ganana. Ay na! Ganana. Apay man ang tita made. Nakatatidog man data. Ay na! Ay. Wait lang. Okay, dating Sunata Ket. May sagsagot ken ni Mami Rose Frando. Yan, isagsagot na dating Sunata ken ni Daddy Thomas Calip Frando. I made up my mind Dahil to live in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I just live my life in dreams of yesterday.
yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to heal since we've been apart. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you, baby. I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't stop wanting you, baby. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Ayan, dito ang sonata may sagsagot ka ni Mami Rose, isagsagot na ka ni Daddy Thomas Califrando, kasamit ng sagsagot ko pala ting sonata ka ni Mami Erlinda Fernandez Elaidog, and kasamit ka ni Mami Vina Delizo, ayan. And also our Magic 3 directors, ayan. Para ka na kayo amin dating sonata, especially kay Mami Vina Delizo nga nag-request. Ayan, isagsagot na dating sonata ka ni best friend na nga ni Ma'am Lourel Baran. I have always been a dreamer, followed visions of my own. I was born to belong to the lines of a song and make them my home. I believe in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright
falling star, I found one in you. Sometimes all the world can seem so friendless, and the road ahead so endless, and the dream so far away. Sometimes when I'm almost to surrender, then I stop and I remember I have you to save my day. Often my imagination has me reaching out too far. When I felt you were there with your hand in the air, you know from the start. Sometimes after all you've done to save me, through the love you freely gave me, instead along the way. Sometimes people ask what keeps me going, and in truth it comes from nowhere. I have you to save my day. Sometimes feeling helpless when I held you, wishing words would come to tell you I have you to save my day. Okay, may pong pakulo, 200 pesos load ang price natin. I have 3 figs. I have 3 pig. Yan. They want to drink water. How many pig left? Kunana. Again, I have 3 pig. They want to drink water. How many pig left? Ayan, ano po yung answer? Ayan, 200 pesos load po yun. Ayan, uulitin ko po. I have 3 pig. They want to drink water. How many pig left? Kunana. Ayan. Answer na po. Answer na po kayo. Ayan, 200 pesos load. Mami Vina, paki-message lang po kung meron na pong nakasagot. Ayan, thank you so much. Okay, sakpay ngay nagkantaan dagitay sumaruno wenno dagitay daddu mga request gagayem ken kakabsat ka saranay. Inagman nga rin pasang bayan dagitay KKJ family, Kikoy, Kikay, Kenny, Jabar. Ayan. Okay, thank you, DJ Marieta. Hello, happy watching kada kay amin nang nangro nagarigiti amin ngagbuy-buy tatay na. Hello, Jabar, kumusta? Ay na. Okay lang, Daddy. Kiss na man. Kiss, Daddy. The virus mo. Sikat na virus na, Daddy. Awang virus ko, si kakagro pa ka nga virus. Asak pa mampay ti amin ka kablawa mampay na katay Directores mi nga talo, da Madam Madi, Madam Annabel, kani Madam Josie.
Wen, ay Ay. natagi di kaya. Nyapay. Nyapay. Kasama na kita sponsor tayo. Wen kasapay met dagiti sponsors tayo ni dagiti mang Ted iti tulong ka dagiti para outreach tayo. Thank you very much dagiti supportive Press President. Ken kastapay met dagiti chapters nga nangipaay titulong para into no December 20. Dati December ko naman. 1 December. Kanda kita mang tadi jay, nasalanta ti Bagyo. Iso nga dagiti outreach. Outreach. Wen iso nga ibagbaga kanya yun nga masapul nga agtitinulong tayo tawno di kasta naragragsak hanaya. Correct. Correct. Iso nga no kas pangarigan met lumapang travel anya ti biro kanyo. Venus Rabang Travel and Tour. Ay kompleto muna. Wala kurang lang ti S. Travel and Tours. Trouble. Okay, Ate Venus Rabang Travel and Tours, si Jai nakada kayo dagiti sumaganad akas serbisyo kas kuma dagiti. Tour package. Hotel accommodation. Ana, dugyob. Nya denomination kung kunam sa amot ten Hotel accommodation. Group tour. Airline ticketing. Tour guiding local and international. Tulungan na kayo pa nga karoon itibukod yung Hoy, Ilocano na jay, Tagalog di Bagam. ay gayam niya mabali mo na tama watan tama. Tulungan na kayo pa nga mapaadda itibukod yung travel and tour na business. Kaya nadapay accidental insurance na para dagiti kakapsat yu, dagiti anak yu, Tayo. dagiti anak tayo, dagiti OFW dito Pilipinas, kasyay. Kontakin la. Kontakan tayo laeng ni Venus Rabang Ni Travel Madam- and Tour. Madam ko Bueno lang- saan? Iti Benz Alas Rabang iti Bina Jai account na. Amom dito pa nagsasom kas nakagle-eleksyo. Wan, naman ba dito ta maawatan da. Amala. So met sa pangarigan mat no kayat yung met nga agmiyembro iti Saranay Worldwide Organization Incorporated. Welcome kayo ka Saranay kasi gapuanan karon from the word Saranay. Et may paiga dagiti dagiti no kas agpasina kayo. Wenno da kay ti suminakit adamet mabating para iti pamilyayo. So yung tandanagen no danto met iti mabati para iti pamilyayo. Dayjay. So Correct. Ngag miyembro kayo. Wen kas pangarigan met no Kasaranay. Wen no kas pangarigan met nagmiyembro kayo dagiti maso nga beneficiaries na dagiti dapay nanang mo, dapay tatang mo, tapos dadya asawam, ken amin nga kakabsat mo, ken kastapay amin nga anak mo awan Correct. iti limitasyon na. Nya Correct. dayjay. At taman damagat. Nya ti damagem. Apay ti lolang ko ang mabalin. Han. At taman damagat lang Wen. Wen. Wen, gem ket dapat nga dagiti agmiyembro ket saan nga more than 70 years old. Ay, kasyay. Ngam no beneficiary mabalin lata. When beneficiary, basta di beneficiary na, okay? Right. Kas parigan met no, dati matay nga miyembro tayo ket, bayadan tayo ket, 1,000 pesos. No, kas parigan, dua ti matay, 2,000 pesos. Kasyay. Per, 1,000 per member. No, kas pangarigan met no beneficiary, iti pumusay, ket, ti bayadan tayo lang, ket 500 only. Oray Right. mano ti matay nga beneficiary, 500 pesos only. Dahil Right. ket, ahaan laeng da kami nga miyembro sa laeng daydag duman no diket di whole organization ket tumulong ken ka. Correct. Iso nga makisin naranay titong galmaysa. Dahil ti para ken ka. Iso nga awan iti SSS mo kada dayta GSIS mo dito'y pwede ka. Wen. Kasyay. Ay di baga king ka jabar. Naman sa Hello, tinakita mo. Madam Bina. Ada ka din na nga baken. Nawampay. When ado met tinagan answer dito Ada yun tinagansiran. Yadagem. Yan din yung tamagam dati. Tuloy mo. Sa Delikado. mga mo makitkitan dati. ada kami Si kangarote anak. Wen. when Kada kami kakanain kami kakaida. Iso nga ang bumilatan. Si Wala. kagamin kakanain ka lang nga mapanagpaspasyar. Panawin lang kasyay. Dati obraan tayo. Yan din dati. Kasi obraan tayo. Bagamon. Ada nga min dahi acting mi no kasano dahi pa agbalin nga mandurokot. Ay, Hold upper. Ay, manturokot puno hold upper. Hold upper. Hold upper. When among dahi Kasano, ti kwa na. Gure ka tayo naalaan dahi kwa. Armalite. When Armalite.
Ay, what? Asak ba mampay ti amin na kapakablawan mo mampay nagatay sponsor tayo da Madam Bina Deliso ni Madam Edna Bravo ni kasama nagatay ni Madam Rose Frando. Happy watching dita Santiago, Madam Rose Frando. Sino pa? Kay amin Madam Jonalyn Ovejas ni Madam nanagan na dagatayan Janet Corpus dagatan ni Joy Carlos kunana astamat kay ni Filipina Agustin ayan ni Minda Rebolier Merabil kung kunana Hoy, saya atom. Di Ay, na tatuyin, maawatan na tatuyin, kita tatuyin. nagnaganda. wala Akit-kidam kan sama ni, kami. Ay na. ni MJ Hello, Ma'am Miraan Madrid, Talayo. Madrid. Happy watching. Hello, Jonalyn Ovejas. Kasama ni Gemma Biares Alberne ni Princess Alberne kasama niya ayun naman ang Nerving ni Joby ni Annie ni Hazel Lauston. kan amin Beleno family dita San Jose Manaboabra Ay, tatuyin. Jabar. ano na data Si katagbalin nga hold upper. Kaya mo? Naiso na tayo agbaling nga roll rapper. Aki, kugtar ko lang na yung parangitan. Ay, Ano? siya garod sika. At dati Bye, kwartam bye. dita. sakon Na? Ay, At kwartam dita. awan Gam- awan nga rin Gure ka ta mangkita ta. La mga laka. Agore ka, di ni bagko. Agore ka tala. La may kanta dakwa. Ay na, dati kwarta damdama. Ay la. Ay adawa. Hold up. Dagiti do kita. Mana dati makunada. Ay na. Hello. Baby Belen. Happy watching. Hello, Bill. Happy watching po. Ba't mo? Ano ka? Hindi magkubuto. Jai. Mantak tap. 1,000. 2,000. Mantak 3,000. 4,000. 5,000. Yun, may kan. lalaka ba Laman na ta. Laman na ta. 5,000. 5,000. 1. Hold up, tatay! Ay, yapaw, Hold up! La, kure ka. ang siya ka po Yes, sumuro ka kanya na ulo siya. Sumuro tam. ay sikat May kapakat. Hold Hold up! Yapo. Itad mo kanya. Haan. La, butol! Malaam. Mo, yawam ko na kun! Alam. Agore kaya po. Nakapatayin na ka! Dati ka pagbayad ko sa ospital. Hago ka bali. Matayan na dati sa ospitalan. One. Hold up ka na to. Hold up. Kaya yan. Patayan na lang nan day panyon to dati kwarta jaya yon timin jaya. What? Nakamit to makamot. Nakamit to. Kaya to na garodan. Oy, ta kwartakon. Oy, naba ka ang kwartayo. Gure ka. Gure tati, apenas jayan tati. Gure ka mamapela. Gure makon. Gure ka Gure ka pala mapeta bilangan mapay gamamampay laang ni Wala lang. takwa. Okay, may isa, dua, Ayan po. talo, opat, lima. Ay, nakatano ako ang tao. Nakatano. Oo, hold up na tayo. Itan mo na tayo. Hanga mo balin. Itan mo. Ay, Kalpita ko na. Saan ang hold up? Itan mo. Saan? Daytoy. One. Kaya, Itan mo, unahan. matay na, data, matay na. Kalpita ko na. Ay na, apo ko rin kang arod. Ne. Dala kong pepegam king kadetan. Ay na, po ya. Po, ano natin pagbayad ko sa ospital? Matayan na jay. Bulo. 1, 2, 3. Gure makita. Iga naman natin. Ganam. Dapilangan mapay. 1. Nakot. Hold up! Ay! Hold up! Ibagalang arodan! Nga pagbayad ko sa Kunagami, ospital. data kami ti kunaking ka. Apay kami ngayon nalam. Ako rin kakabilbilangan nga. Gusto ko yung paigim ko. Bibang ko, sukarod. Isublim na itang kapagbayad ko sa ospital. Matay na jay obingan. Ay, hindi niya kami. Ay, sino ba? Uri na talang godwana. Ay, di ko doon na. Wow. Waitan mo kitin, itad maun. Ay na,
naapaw, itin mulatan. Oh, data. Kung Itin gutwa na lang, mulatan. kung gutwa. Na? Ni sagay sa kayo. Oh, nasto data. Oh. Apa nagintas mo ito kay palto mo. Wala. Anang taas. Kita man di jay. Uang kita man jebran na dahil palto mo. Wala. Nay. Ay na po. Naitalmag ko matan. Hold up ka niya yung tuwa. Ito yung kanyang teta. Ito yung kunang. Apay kami ngayon pay. Kimuda tapal tuong. Sakta awanti kwartanan. Ay na. 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 Ano na tayo? Ito yung kanya. Pasyente dyan sa ospitalan. Ito yung kanya. Gata ko pati. Gata si putot ko. Ay, ako. Gata putot ko. Igatang mo ipot mo ti agas mo. Tuga mo. Maraya. Kulam. Gata si putot ko. Wak. Kulaman nulo igatang mo iputo ti gatas. Ay, baliktad. Na. Mati, baliktad na jay. Nangarod. Gata ko ti gatas. Tipot ko. Japurot mo gumatang ti gatas na. Wait. Okay. Na. Oh, yan dati kwartatan DJ Arnel. Nay. Ako na yung paltong Amon may tawag ko matan. Amo nga kalbitan Ay. Tatawag Ang unay Amo na. Ay, agoray. Gura. Itinangabak, DJ pa-question ni Ma'am Bina, ni Madam Marian Dato. Win Okay. 200 Marian Dato, send mo ka DJ number mo kay Mami Bina Delizo. Yes. I-send mo ma'am DJ number mo. Wow. Ay, nay, Congratulations, madam. Awater mo, pasam dyan number mo kanya nanta. When? Ilodan na ka. 0977-8532-735893-523. Abay na ka doon! Hoy, number na day dyan. Number. Amo mo dahil yung number ko di balay? Haan? Di balay at di wifi mi di jay. Ay, so Hamo dahil di kusina lang dahil jay. Ay, so malanganin Napanin. Dating kanta may sagsagot may nag-request ni Ma'am MJ Madrid. Ay. Batun tinukaak un kay ayama intarok taamaak sisiwit un naatan nung kaya't yumaam-am mo nung kaya't naimayo iso nga sa to sisiwit ko sisiwit ko mawat purpurun ko supuran ko kumanyo tasakun tinapamo. Ma'am MJ Madrid. Nag-request dahil kaya secret. Sa lahat tayo pa yung atak ko kung sa kadarag-ragsak. Imoy ko binisita, ikaw din sukot na. Nang itlog si Dua, maam-amaan siya. No piyon yung maam-am mo, mampakada kayo. Tapno maung kumanyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, no lumawag purpurot ko. Sumurak no kumanyo,
po ti katak sagot ko kay ni Madam MJ Madrid. Ayan. Nagdata na po ko pa. Wala na yung speaker tinabtak. At yung speaker kita. Apo niya, dadaan kan sa mo ti microphone ka da ko speakerin. Ay naapo ka kamlakat mo ti speakerin. Ay na, mga ako mga Man, ito minsan amo ti itugo ko doon tabno ad-adang magawa mo pay. Mangitugot ako ti DJ Sibol. Ay si Wai, Kasi ka, Yan ka to, yung murdong. Tap na maalam. Parparigatin na ni Kuya Arnel. Wen, kapemet nga. Kuna na thanks everyone. Good night ko na ni Mami Bina Deliso. Kaya ka sa pemet. Unam to, ko ni MJ Madrid. Kaya sa Kling na bar. Ko na ni Pilipina Agustin. Hello, happy. Ito, Madam. Baka crush mo mga tan. Hi. Ni Ma'am Lolit na Baret Alvaro. Happy watching po. Ni Ma'am Edna Bravo. Happy watching. Good night, Auntie Sweet Dreams ko namin ni Ma'am Minda Rebolio Merabil. Hello, happy watching. Kaya ni Auntie Marites Laurente dita. Kimaren Bantay Ilocos Sur. Ala, mamatay si katawan ni Ma'am Edna Bravo. Ala, ha. Ang kaunay, Madam Edna, baka kino makwa ka. Makaisbo ka di taon na matinatangipin mo di tapo. Well, nagwakala yun unalatan. Hindi, di kan taam yan. Di ka taam. Lain na. Lala, nang pugsatin. Palatin, layapay. Yan. Uy, na. Ayun namon, yun namon. Di sumarunong ako mantakit ni Kikay. Kikay. Hello, Madam Janet Corpus. Ay, ang kaunay nga katkatawa. Tabaka kino matinag na tangipin mo, Madam. ang kamadanagan tapi dotag to kunam. Kita mamatay pa katawan ni Madam MJ. When Petagan no nga ta ni Ma'am MJ. Dati titayam mo. Madam MJ, taga ano ka, Madam MJ? Palayo boy, akalalam ni isa. Wow! Sabsabo, akabawang luwan. O hasmi, ipuloy mo man ito'y puso, barukungkot, mabang aral. Nuwag tatandag ka, uwading di tanay tawa, liplos na rupa. Tinak mabuybuyan, o pumalan mabalik, at patayak waasa nga. Tasya kuntay manang tapaya, yan ka uwading awan hingana. Ngamin niyayat, mangriribong dito'y puso. Nayanakan at ital na. Arukong ko, awan manising ka. Uaging ipuloy mo man ito'y puso, barukong mang-aral. Dati nga kanta isagsagot ni Madam Pilipina Agustin, ni Madam Janet Corpus. Data kanta Patoy Bibo, Madam Huwag Orayen. tatamdag ka, uwading di na'y tawa, lipnos na rupa. Tinak mabuybuyan, o kumalang babalik, agbataya 49, Madam Pilipina, 49. Tasya kuntay manang tapaya, kan
tao ading ngawanin gana. Ang alat na tiro pa. Kaya magriribong dito'y puso. Nayanaka asitatal na. Barukong ko awan maning singa. Uangin ipuloy mo man dito'y puso. Barukong ko mabang ara. Dito'y puso. Barukong ko mabang ara. At sa marono, isang sagot mi, kada kayo amin nga, awan labas na. Ay, ko kayo mapipila, taga-alingan, Pangasinan. At Bim Jabar na ni Ma'am Pilipina Agustin. Alata cellphone mo ka no. At madam. Hello, happy watching. Kaya ni Kuya Bong. Manutawan mo ka no. Manutawan mo Jabar. Day baga ko, 49. Happy Manong agwapo, tenggep tekan ko. Sambit tuya ti sakot ko. Yan. Oray di na ikaskaso. Manong agwapo, inget romantiko. Yes. Degem pa yun ka isuti puno. Matayak, takika macho. Panatap! Si kadayta jabar ang di ako na padasenyo. Di parik na sumiyaya. Garat isarap sa pulsa-pulendang. Hindi las utiyag patnas. Namnamaen amin nga inayat mo. Ada kanyak dagiti estilo. Ada kanyak may kaarik neto. Adak laeng di makaammo. Panatap! Bigas ken laing pagsasaritaan. Siyak na itumpaw kuntungan number 1. Awan sa balik para sa masinaw. Suri sige agawapay. Wala. Laing pagsasaritaan. Aho? Siyak na itumpaw kuntungan number 1. Yes, talaga. Awan sa balik kahit kapagod. Suri sige agawa. At ato nga sumarlo ang tayo pinaknit Madam Pilipina Agustin. Huwag galing Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Nung mataba ko, noon ako ng lolo ko ng tango. Ang sagot ni Buki Rumbay, tinuro.
sama-sama ko, kaya ako ngayon bibong-bibong. Kaya ang tawag nila sa akin, Totoy Laban. Ay na, nagbangsit. Oo, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong kumalaw, galing kong sumayaw, galing kong kumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong kumalaw. Lagi akong niyayaya tuwing may piyesta, benta-benta. Lahat lumuluwang mata pag ako'y nakikitang palapit na. It's a birds of play, no, it's only me. Remember me, Totoy Bibong. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong kumalaw, galing kong sumayaw, galing kong kumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong kumalaw. Di ko mapigil ang yumog-yog ako sa tugtog. Lahat na indak sumasabay kay Totoy Bibong, kay Totoy Bibong. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong kumalaw, galing kong sumayaw, galing kong kumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Oh, ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Oh, galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing sumayaw, galing kong gumalaw, galing sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibong gumalaw. Oh yes, dahil nga kanta isagsagot ko kada Madam Pipina, kani Madam NJ, kastamat ka ni Ma'am Pempeng. talong directress tayo. Ni Madam Pempeng, pa. Happy watch, Madam Pempeng. Agtumar ka anto, agtumar ka gamin. Di ka magtumar gaminan. At dati nga, kuha na po, subli nga ni Madam DJ. Pani, Ay. hintay nga dawagan. Ay, dati nga, ay, tabisik na, okay. Niluin Madam MJ, ay, na? Yan po. Wow, lagman. Okay, Patpay. kantahin tayo pa yung ano dati, isem. Ha? Sika pa? Wala. Koton, koton. Wow. Agkisiwet na Moses Mon Jabar. Kunalit. Frank Janet. No. Panan. Label. No siya tutay agasawa pilyek Turay at wadyar na. Uray bakit ako ribet-bet. Agpay sutay kung bunada. Uray bakit na masulek agluwa. Putkutin ay pumayet-ket la. Ay wet utkun pagkat utkun mate. Ay kapel magtimbo-timbokel kita. Kung nakadakdakel. Nakabasbasik na ko to. Tay kalat na. Alumabagan. Nakagagatel Akas laaba. Indem all. Koton tital-talo. Kay kayat tulay. Entray baklang. Entray babae. Iyabong ang era. Bakla,
magulimek na. Ngayon tay babae, abong ang gera, sigurado pa'y nga iskandalosa. Anang sapna, ang ekikaruba. Ay when kut-kulen kumagat, kut-kulen nagatel, ari ka bembang, ikot-imok, kitaem, kutun nakadakdakel. Tay kagat na, lumabaga, nakagat-gatel, lakas na haba. In them all, kutun dital-talo. Jabar, ang tanong, may asawa ka na ba? Sumbat! Ay, single. Sumbat! Single! Tay kayat kulay Ngentay bakla, ngentay babae, abong gangera. Tatay bakla, pasang ulam magulimek na. Ngentay babae, abong gangera, sigurado pa'y nga iskandalosa. Kanang sabna, mangekikaruba. Ay when kut-kulen kumagat, Kut-kulen kumatel, ari ka pen magtimbo-timbokel, kitaem, kutun nakadakdakel. Tay kagat na, nung mabagan, nakagat-gatel, akas laaba. In them all, Happy watching, Bong Hane! talo. Happy watching, kay... In them all, guton talo. Ada dyan nga kakanta mi apo sagsagot ko kanya yung amin. Nagraban ni Peng Peng kani. Guray ka. Filipina Guray ka. Agustin. Guray ka. Kani Bong Hana. Guray ka. Hoy. Kani kwa Madam. Excuse me. Japan! Yes. Puya, di ka lang. Diyan. Agring kan! Diyan. Agring kan! Nakarinig ako. Guray ka. Guray ka. Oh yes. Ano nga yes! Hello, Bong! Hello, Kuya Bong Laher. Hello, happy watching. Ay, Oh, Jabar. Jabar. Nagpaarap Oh, pa nun. May kanton. Anya ti madamdam ako. At anya ti madamdam ako ken ka. At kanumat agar-aram ken ka. Ay. Abay am datan dati agang arap pa lang. Ibagam ti pudno. Wan dati. Apay sino dayjay agchat kanyami. Ay, ni ko dyan, ni ko dyan. Ikaw. Ni tay. Ibagam, bagbuyan, bagbaw. Haan! ni Madam Pilipina Agustin, kaya nasa wala jay panangibaga na kayat na kanot ti makigay yung kanyak. Ka very good ano kasjay. Ngem, Agar-aram sonahan. mangrugrugi pa lang. Mangrugrugi pa lang. Apay nakalam swerte, isuda agaram king ka. Ay, Well. kas dyan at ay so nabati agdamdama gandi. Apo, good morning myself. Of course. Ay dabaga. Wow. Amom kami nagatay. Wow, English spoken ng dalal. Of course. Amom nagatay kaslakan niya English atap na mawatan Well, ka. you know me, I'm the... I don't know you. I'm the You are the... good boy and cute boy, like that. Good boy and cute boy, you're like a dog. No. It's not Kasi a kung dog. natagaming kikay no cute ka kano kay nasawon aso ka Aso. kasjay. So, Dati karupropa na dati aso nga bulldog. hanga bulldog. Ano Ah, nga? Hanga sa chihuahua. Chihuahua. Chihuahua nga napasma. Madam Pilipina ay i-text nakto man ta kwa maalak jay number mo ket Yeah. mga nakitan. Nya ko nam nya kan no aso ka nya klase nga aso ka. Nga na cute ka. Bulldog. Bulldog nga napasma. Anya nga ana, dubyan. Bulldog. Bulldog. Kung lalaki din no Chihuahua. Haan kung lalaki din no bulldog. bulldozeren. Bulldog. Kung lalaki no bulldozer nga na flat. Ay hanga na plat. Ay naabo. Ay na, lagarod. Isa. Pangisag tam data Jabi. Chihuahua nga Chihuahua nga Malnoris.
Hanga malnuris ka, talalo magmut siya. Chihuahua nga malnourished nga napasma. Dati nga kanta kisagsagot ko kanya yung amin ng laro na ni MJ ka ni Filipina Agustin. Oh, say! Kasama ka ni Madam Pempeng. Si mapakapyagak, agor oray na kito'y matak. Iniisot makaagas, mangliliwat to'y kaunggak. Ise madun isawen na, ise mararangura. At ise marayawin na Guray ka man, teka. Anya di ko na. Nakunam? Anya di baga, mga wawa, nga wawa. Nakunam? Apin talaga ka, chihuahua ka niya. Ate ka chihuahua. Kukunya, Ano nga rin nga may isuti makaagas, amang liliwat to'y chihuahua. Kung kulam sama kami. Ang nga chihuahua. Wala ka tayo ilaplapit ko, madam. Awan. Lagaron. Dati man kaslagang kanta nga bakla. Panan. Ay. Naisem. Ise mapakapyagak, agururay dagito'y mata. Emiso makaagas, magliliwat to'y kaunggak. Emiso awin na, at ise mamakagura. At ise marayawin na ka, kanise mapamagustukin ka. Say! Uray at damin kanya karigat, uray pa agpupong tutak, uray pa agpututak. Uray ka, wait! Tinang abang maya. Guray ka! Yakunam, oray pa nagkukutungak. Anya na dyan na ka mapakpakan ka puti isem. Poto tako na lang. Doble man. Oray, no, agkukutungak. O, nusan, yakunam na tayo, agkukutungawan no, agpaspasusuak. Diyak pa yung alat niya, kanta pakatawa kayo mga pakatawa. Oh. Doble. Na doble. Dada dyan, oray bay. Lutan? Ata ni oray. Wala. Okay. Doble. Sumrag kalatan. Sumunagak, jay kwarto? Nakanan. Oray at daming kanyak arigat. Oray agpupong tutak. Oray pa ino ang pagpasuknutak. No isem nakmapagbayan. Isem ka man biyag ko. Lawlawag ka man to'y barukong ko. Taisem mo, isot makay ayo. Kay di pusok na buwan ilindo. Excited ka muna eh. Ise mapakapyagak, agor oray dagito'y matak. Ngemisot makaagat, magliliwat to'y kaunggak. Ise mo do't isawen na, at ise mamakagura, at ise marayawin na ka, kadi ise Ay, very good. kaya damay wala niyang arigat. Uray tutak, uray pa inuwag paspas nutak. Isem na pamayan. Isem ka man biyak ko. Lawlawag man to'y marunong ko. Sa isem mo, isot man ay ayo. Sa to'y pusok na buwan ilindo. Isem ka man biyak ko. Lawlawag ka man to'y bagukong ko. Sa isem mo, isot man ay ayo. Dari pusok na buwan ilindo. Isem ka man biyak ko. Lawlawag ka man to'y bagukong ko. Sa isem mo, isot man ay ayo. Dari pusok na buwan ilindo. Isem ka man biyak ko. Lawlawag ka man to'y bagukong ko. Sa isem mo, isot man ay ayo. Dari pusok na buwan ilindo. Ako, bunaw na tar. Intero pa nga iyon nat amin nga imam nga ipangako. Haanday di lang kami tadya ko na natatay. Oray pa ino,
Ore, painuag kukutunga. Ore, painuag karamayata. Kung ko na magamin. Kitam ni Ma'am Pempeng na eh. Madam, Ay, kunana, ay na, kasla kamit lang agtaguben, best jabar, kunana, ay na. madam, nay, kita ang basit baka kan matinag datangipan mo ta, katawa. Nay, baka kan madamdama, makapultik katawa. Jabar! Kanana ni Ma'am Ala, ni Ma'am Pilipina Agustin, Ala. jabar, kunana. Madam, Baka pag ginawan na ka ni Ma'am Pilipina, amat. Kita yung best kikoy kita kikay maulat sa maurat sa meten tanak. Aywan, ang kamadalagan Ma'am Pengpeng naka-scotch tape. Naka-scotch tape na igayan ti karabukob na tamno nga mangurat. Adaglo na ko na. Okay, datang kanta kisagsagot ko man kay ni Madam, ni Bong Laher, Laher, kay ni Madam Erlinda Erlaido, Fernandez Erlaido, ayan. Wow, sosyal. Of course. Patay kami, ken ka jabar ko na ni Ma'am Mads, direct Mads Cadenas Chong, ay na. Baka damdama pag ginawan na kada. Ay, Madam, ang kagagina, sa pelang tina. Ay, amok to, titsura na nukas pangarigan si kapag ginawan ni Ninang Madi. Agsibusibul to ti salamag. Ang kamatanagan, Madam Madi, agsibulak to ti sa malagi. Sa lamagi. Ay, sa... Ada sibulon na di jay, apay di mo nakita Ay, yan. man, di sa malagi kan datay ko. Datay, nalagan na datay, anong pipinag? Kung nananog katawan eh. Okay, dahil met nga sumarunong nga sunatagan bisag sagot. Kadagiti amin nga ada iti kaklimlimlimositak na. Para kadagiti ada kalimlimositak na. Yang kalimlimos si tak niya. Kiss smart. Kalimlimos si tak ka no. Data. Kismar da kukunada, dia gusto ita. Kompleto kantiyan daw da, nuwata kismar da. Kismar da kukunada, dia gusto ita. Kompleto kantiyan daw da, Aho! nuwata kismar da. Data ka. Babalasang babaruman adan kismar ka makikita iti parte ti bagpagidan ragsakinan sa sani kismar ka kailya padaten tayma lumabaga masepsepan ay nagimasa kismar ka kailya Yeah. Padar bentayma lumabaga masep-sepan ay nagimasa Toy tengkien ko kismagaman nga isut pakalalaglagipan pa soblatek tumen asep-sepam tengkien buwa kura Yes. Kismar kan pan pagkalaglagi pa dahil ito'y lumutibiyang aking bakanta kismar at man pagkalaglagi pa dahil ito'y lumutibiyang ako bakanta Alam, matay sa tingin katawan. Basta kahit kung nga makabit ni Madam Pilipina. Pagbalasang paparuman at ang kismar na bagan magkikitan hindi parte di bagbagitan ng kinakita kismar ka kailyan Yes. padaten tayman lumabaga masep-sepan ay nagimasa
Nga isot pa kalaglagi pag sublatek tumet asep-sepan. Wow! Tingin mo aguran. Basta ni Pilipina, tiket ko nga mang-ismat kanya. Ay lapo. Why? Sigurado ka kaya mo mga asawan. Why? Basta... Dagdagan na kanya bakit na. Okay. Ako bali. Okay, Jabar. Kunanan eh. Jabar. Jabar, umay ka dito Santiago City, Isabela, kunana, ta, agkita tata, jetan tong agpinatang, kunana. Agpinatang. Talaga kasi ka nayunam niya, sursurukam. Hang kung asuksukan, kada dyan, mo nabasa, kunana, agpinatang tanto, kunana. Doon ka, Ana. doble nga damagan. Ana. Kunam, no kas pangarigan at dati monkey smart king ka, no tanga parte ti kahit mo ikan ti kismart. Ay, Ti parte ti bagim. ay, dito'y pusok, ken dito'y barokong ko, Di parte hanga di nagtibar Apay pusom. ka, pusom lang nga rodan, barukong mo pa. Apay Ah, duwa ka may sa ayanda. sa balit ti puso, sa balit ti baroko. Kung garo, sino nga no tanga parte ti pagbagim. Ayan na nga rin puso, madatapos ugmaw. Adam. Dahil pusok nga ro, ti pusok Ay, ti nga. pusom. Ay. Ay, dito kaya nasaon ti barokong mo. Ay. Ape ka, no, gure ka mang mangkita man ti sa bali nga pagkismart kada king ka puros nga handa malasin to. Ako malasin nila ti Kodil. Ore ko no kismartan na ka mo malasin ang kismart. Kiso nga ro nga dati pusok latan, ti kanta ti Kismart. Han gure ka mga rami dato di papel latan ta kismartan na ipig danto latan dito ti barokong mo. Away. Kasi no kismartan da dito yan ti barokong mo, han matla malasin ta nagngisit ka man. Ipatatok ton, ikay kabel ko to ipatatok. Kismart, Filipina. Patatuna ka no. Patatong. Filipina kunak to. Haan nga masapol nga ron nga kismart ti kabel tadtan. Karot. Tato. Postiso. Ipakagat mo dya postiso. Di Mati tayan. ako. Di pa kaya ti kumpuwetan tapos tisonan. Siyempre, kabil mo todtan, nakakapot to tapos tiso ditan. Ay, Giant titato. awan! Ay. Awan pa't asawa? Awan pa'y. Ay, adamit gaya masawa mong jabar ko ni Ma'am Pilipina Agustin. Man. Tigil nagpeso na. Bagak tigil nagpeso na. Lai ba? Ang kese. Oy. Wait, hoy! Oy, ang kabagi babaeng kay ni Ma'am Pilipina. Hoy, magan. May katoy. Risotom pa yung muna sa Risotom. manaw. Diyan kaya ti mapan may sango ti kapitan. Diyan kayat. Lai ba ka tagpaisaw? Lago na Madito malabel best jabar kuna nahaunay kan kuna na. Apo na kan. Ay kuna na ni Ma'am Pilipina Agustin. Apay kurso no adanak jabar kuna na. Ay. Ay, nya kunam. Sungbat. Mapanen, mapan nga kastan. Mapan nga kastan, Ay matang Pilipina. naagayat. At dalaki tinuwang mo, matang Pilipina. Kaya mo sawon tumawtawat ka tinwang. Han! Amom di... Mabiyag na kalaki di kas dyan. Wan! Talaga Amom ti mo. taka Isabela, ato tinwang, baka, kabalyo, kalding, aso, pusa, Baka chay. nagkanda ka tinwang ka baka kwa kabutang na ka pa jinwang. Umadayok ka kalding kung nanaking ka. Alam, matang pempeng, ang kawalay nga kwa, ang kakagsalselos ta kwa. Si kanto lang, tigayim ko. Matang pempeng, ha? Ang kawalay nga katkatawa dita. Man alatay, bagam latama ajari namot. Wan. Ore ni Ma'am MJ Madrid ni gikatawang katawa. Bungaro. Mm. Madam Pilipina, tikinagpeso na, I'm single. Here. Here. I'm single here. Ay, here. Here and there. Here and there. Here and there. Kung There. naman. Oh. But, But, I'm the one, only child. I'm Nya the one. kunam? I'm the one child only. only. I'm the one child only. Musawa nagbaling ka na. Imbes nga kurso na adam ni Ma'am Pilipina, pinagbalin mo nga si katanakan kasjay. I'm the one child kung kunam matan. Aan. May I'm only one child. Well, I'm the one child from Anda san from the mother na panagapukan niya mapakiniki kay santo yan kasjay. Ako. From the father to From the bottom of your heart.
From the father to the mother, Ay. and then to me, kunamon Ayun to me. Narda. Ampay tapay may sakantak. Narda. Sigurado nga kayam deta la. Dati kan may sagsagot ken ni. Kini Madam Ay, datakit. Wala, mabalin lata, Madam. Driver na kano. Wala, mabalin lata, Madam. Pilipina. Anya ti driver, Madam. Anya driver. Bagam. Tarakan kinsak ko kay Madam Pilipina. Ayan. Kani Pempeng. Kasama kani MJ. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y nakapring sa dalagang nababalot ng hiwagang. Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Awit na ng nanawagan, baka sakaling na pakikinggan, pag-ibig na palaisipan, sa kata na lang idadan. Nag-aabang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang dana. Ang swerte naman di, lagi ka niyang kapili. Kung ako sa kanya, iligawan na kita. Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw po ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Awit na nananawagan, baka sakaling mapakikinggan, pag-ibig na palaisipan, sa kanta na lang idadan. Nagabang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang dana. Tumalon kaya ako sa bangin, para lang iyong sagipin. Ito ang tanging paraan para mayakap ka. Darating kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw kong lahat, paano na kaya? Awit na nananawagan, baka sakaling na pakikinggan, pag-ibig na palaisipan, sa kanta na lang idadan. Nakabang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang dana. Nag-aabang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang dana. Ay, tatang kanta ka po. Isang sagot ko. Kung na naman Pilipina, Agustin ko na di ko naman magunoy nga drive niya. Iti drive ko naman niya. Fortuner ka no. Ay, mabalilatan, madam. Ano ba mo bar Fortuner or motor? Mabalilatan, 420 pa. I-height ko, 4'1". 4'1". Right. So, 60. So, ang driver nga timasapol ni Ma'am Aman! ni Ma'am Pilipina. Mabalilatan, tama siya. Haan. Aman! Tugkal ti Fortuner. Na? Tugkal ti Fortuner. Tukal! Wah. Apay, pagkatukal na lahat. Sikat pa nga data ti nga sa Madam Pilipina, ang kawagsang-sangit, tanatoy ko, paro ko mo. Hoy, nakapasas ka. Pagkap kayo apay niya ka bra. Haan! Apay bra ka. Haan!
Jabar ko na. Okay. Pagsuplinte pa yung arot ni Madam DJ Marieta Tamno, pasungal-ngal naman kita pasungal-ngal. Isagot naman kita kanta ng naawang kada naawang Lawlawag man te naawang bagbagang Jabar. na duman. Naawang Pasungal-ngal ko kano dagiti na sweet. kanta. Na sweet. Talaga nga si kaka na sweet nga kang kanta kasyay. Pasensya kayo dati pa nagsasawak kayo talaga nga pang comedy. Huwag kastoy nga talaga pa kastoy na nga nagsasawak. talagan ganun. Kastoy latang nga talaga. Unano, Jabar latang. Oy, Jabar. Ayan, madida ka makita ko nanan eh. Madida ka makita. Hello! Ading Paulo Toralba Osorio. Ayan, happy watching Ading. Okay, mangipaayak man pa yung aro diti sonata. Daddo mga request itatay. Na pwede gigi requestin, DJ Arnel. Ayan. Okay, dito nga sonata. May sagsagot yung nag-request. Iti Sing Sing. Ayan. Baak, Jabar, Kalding, or baka ko na ni Mami Erlinda Fernandez Zalaido. Okay, para ka na kayo amin dating sonata. Dahil di sing-sing ni ayan ngayon datong ko biyang ko hanap no et na kari kami di kantun manglipa asi siyang tulang tingin ka ay ayate hapay biyak ko karib kaniyak ay nagulpin kaniyak tay nagpinday bayan samit niyayata nagpanagamin alitan ay ragsakot na keltan nain imbag lang aro ang uyusan to'y biyak ko tadak sanggasat ni aya jak may turan ni riga Denge Allah biyangku di mauni adawatku dai di sing sweet isublim jay tanemku
nagsakot, nagbeltan. Sabay nga kapkaplaawak man ni Mami Virginia Galaze, ayan. Kaya kasamit ka ni Mama Dal Mercado, ayan. Thank you so much po tiya panagbuy-buya yo, ayan. Maraming salamat. And advance Merry Christmas po. Okay, another requested song requested by Ma'am Marian Dato. Ayan, wait lang. Kaya kasamit kami sagsagot kada kayo amin nga madama pay laeng nga agbuy-buya. Ayan, isa ronok to DJ request mo nga sikati amin ko, ma'am. Huwanag man din na sidong mo, alingagem man titik to'y puso. Tapnuin ka may mo tektekan kay kapanan tuwing napudno apanagayat ko. Indengam o ayat ko, balikas ni karayo. Pangipek sa agagarken iliw ko nga agsada ditang arpad mo. Iwaksin ni panagtuwa-tuwa, tasagrapen tatilipnos na. Tuyayat ko para ka agnanayon awan patinggana. Mensahe ni ayan siya sinupay ti pangyawata. Nudilaeng siksika nga uunday tulibiya. Ayan, again, happy watching kay Ma'am Marian Dato. What a voice! Marieta Rafanan, love it, love you kunana. Ayan, thank you so much, ma'am. I love you too. Ayan, love you, Marieta Rafanan. See you soon, darling. Babawi ako sa'yo, promise. Yes, ma'am, thank you so much. Hello din kay Kuya Luis Jatris. Ayan, happy watching. Kay Ma'am Joy Carlos. Winta kumasa puyute samit biro daytoy aya. Ngunag santa rimat kaunggang nga agtumpat arapaap tatibiyag. Iwag simni panagtuwa tasagrapen tatilipnos na. Tuwidayat ko para ka agnanayon awan patingana. Mensahe ni aya siya sinupay ti pangyawata. Nudilaeng siksika nga puunday tuibiya. Nga puunday tuibiya. Ayan, happy watching also kay Canten sa Valenzuela Rapid. Kasama niya ni Ma'am Mary Ann Corpus Marzan. Ayan. That song for my loves. See you soon and I miss you so much kanin Ma'am Marian Dato. I like your voice, Idol Marieta Rafanan. I love you kanana. Yes, ma'am. Thank you so much. I love you too. Again, requested by Ma'am Marian Dato. Para kanyang daddy Ma'am Marian. Ayan. Kaya para kada kayo amin nga want to love na kasamit kini
daytoy nga ayan itang arudi papas diruni ayan unat kuya nga ang pasay di tang barukong mo o biyak to'y biyak luwi ka lang na jatun kaya ngem nugam dem tiagayan may karing kuntoy rik na agraman to'y kararwa sikati amin ko ken liwliwat to'y puso raksang tinsang bay mo adinto ang muto ingganat tong palbiyak daytoy nga ayan itang arudi papas diruni ayan. You're welcome, Ma'am Marian. Yes, love song. Idol, makapalagitan. Luwi ka lang na jaktun kaya ngem nugam dem tiagayan may karing kuntoy rik na agraman to'y kararwa sikati amin ko ken liwliwat to'y puso raksang tinsang bay mo adinto ang muto ingganat tong palbiyak daytoy nga ayan itang arudi papas diruni ayan itang arudi papas diruni ayan. Ayan, nice song you sent, Madam, for our loved ones kana ni Ma'am Marian Dato kani Ma'am Filipina Agustin. Ayan. Okay, yes, DJ Arnel. Ayan na, alam mo yun, sagot ko kami tato yung sunata katakiti namin madama pa lang agbuy-buya. Siyempre, especially kanda kati talong director sa'yo yan kay Direk Madi, Direk Annabelle at saka kay Direk Juicy. Kaya na, siyempre, happy watching also kay Mami Vina yan kaya na, siyempre kay Daddy Thomas and Mami Rose. Kablawa man metiti panag-birthday kasi sila tatanga daw yung awan sa bahay ni Kapitan Janet Rabaray. Kaya kablawan pa niya Judge Condrado Ragucos. Ayan, at tayo tata dito Hello, Pang. Ayan. Okay. Biyak ko sinap sa bulkan ngemawan makay baga no sa dinno ayan mo kaditi ginuram
di mapakawan na aramida anak basula ikariken ka jagdun ulitin pa'y agsulikan Biyak ko sinap sa bulkan Ngemawan makaibaga no sa dinno ayan mo Aniya kaditi Uken ka ng pasakit sa puso Di nagkadi mapakawan na aramida anak basula ikariken ka jakun ulitin pa'y agsublikan diako agsublikan agor uriak agsublikan agor uriak Ayan, para sa lahat ng aming sponsors. Ayan, maraming salamat po. Awan sapat nga iyat ko nudi si kalaeng na ipapatig ko Laksi kiano mo, kinalabas mo, disut pagarukudan, dahil ito'y puso. Wenak lunek, tak kinatao, agraman, naglabas mo, tadin ko'y sut, rason na pangdudog mo, nusumken gura tabarukong di napudno ngayon awan patek tinaglapas sang wentakit masakbayan parang dayti pagtungpalan sa paling nga ayalo no di si kalae nga ipatpatek ko laksit kinano mo
ken naglabas mo, disut pagrupudan, daytoy puso. When aglunek ta kinatao, agraman naglabas mo, kadin ko'y sut rason na pangdudog mo, no sumken gura kabaro. Inapod mo ngayon, awan patek tinaglapas, sangwen taket masakbayan, arang tayti pagtungpalan. Inapod mo ngayon, awan patek tinaglabas, sangwen taket masakbayan, arang tayti pagtungpalan, sangwen taket masakbayan, arang tayti pagtungpalan. Bile, Titalo, Variety Show. Ayan, alawan na dati sunata, awan patek, tinaglabas. Ayan, para kada kita anda nga pan panunutin, itinaglabas, iti ay ayaten danoy sudat agayat. Ayan, di ba? Nagsaya, nagpintas nga panunutin no kasi DJ Marieta ya. Wen, Kasi di ka ayan, panunutan wow, galing mo DJ agayat. Arnel. Makarelate na kadetan mo ganim aginado ka. Ayan, yes, Julie. maraming salamat. Ayan, ang Madam. pasensya kayon kasara na Jack amo na apay nga agputed-puted nga kunada. Okay naman dito sa amin, diretso naman. Puted-puted ka no DJ Arnel. Aya, baka kit no kwa. Baka nakapsut singal da DJ. Hangko mo, Ayan. wenno da tayo tinas Wenno dito, agputed-puted. wenno nakapsut ti signal tayo kas jay. Diretso met ti pa nagtukar na ditoy mga ma'am. Yes, diretso ti audio dito, Wen, madam. diretso met ti ojo. Jack amo no apay nga agputed-puted. Pasensya kayon, apo kasaranay. Ayan, mangipay kami nga ro diti duang nga sunata kasaranay nga may sagsagot kada kayo amin. Kantayek man dati may isang request itatay DJ Arnel, My Love Will See You Through. When deta may cue ko na namat. Okay mat dito hamat ngag ka. Yes, aman nga putet-putet dito, madam. Siguro signal. Yes. Wen. Signal siguro ti ayan na. At Wen. ti kana da agbap-bumper. Yan. Yes. Naan-met ngamin nga. Diretso gamin deti audio mi. Deti pa nagsaumi ket haan-met nga puted-puted dito. Ayan mi. Kasaranay. Ayan. Pasensya na po. Okay, dito nga sonata kita. May sagsagot ken dyan na request. Itatay. Ni Roger Reverso. When times get rough and your dreams just fall apart, and sometimes you feel that you can't go on. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. When friends turn their backs on you and you're so helpless, don't know what to do, I'll be on your side to
comfort you. My love will see you through. When the tears are in your eyes and you feel like you wanna cry, just resound and I'll be around to understand. When you stumble and fall and you need a shoulder to lean on, all you have to do is call, and I'll be there with a helping hand. When the road seems long and endless, and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. My love will see you through. When you reach for your sun, when you cross the deepest sea, when you climb the highest sea, my love will always be with you in everything you do, in every step you make, in every road you take. Don't be afraid to follow your dreams, for my love will see you through. Kig-kig to my heart, Bernard, ay na. Ayan. Okay, Ana pa, DJ Arnel, ti request at tayo. Okay, ito ipaimi nga roden ti maudi nga sonata requested by Mom Philippine Agustin. Sagsagot na kano ni Jabar. Ayan. Ayan, isagsagot na kano ni Jabar. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiisilihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso
Bileg Titalo Variety Show. Ayan, ito na request. Iniibig kita ni Ma'am Pilipina Agustin. Hello. Okay, datang nga den gagayam kan kakabsat ka sa ranay timaudi nga sunatang ipaay mi kada kayo. Keta. Again, nagyaman kami manen, iti panakidangdang kayo kada kami, iti unos ti talo nga oras, kaya sa pala kumata. Adda ka rin tumanen into nubigat ka sa ranay, together with bilag ti talo dancers. Ayan, Arnel. Yes, dalawen, yun na nangaro din iti pumakada DJ Marieta. Kaya thank you very much. Siting kay panang tartarabay kada kami, iti programa Bilag Titalo Variety Show. Aging ganto manen inton bigat, itintay panagkakadua. Ti DJ o DJ Arnel. Yes, okay. Itinagan ng artista na Saranay Worldwide Organization Incorporated Bilag Titalo Variety Show. Pumakata kami ka Saranay. Keto, again, thank you so much. Tuy gayem yu, tuy kapsad yu, tuy anak yu, tuy DJ yu, DJ Maria Rafanan. Ngagkung ko na nga kanayon, ni Apo yu si kanayon nga mang tartarabay kada tayo. Aming nga sangapada. Babay na po and we love you all.